Sanibona, igama lami ngamaTula. Sizoyenza okuningi ekutheni kungani ama-side angle angasingama-postulates. Embonisweni embalwa endlulile ngiveze ukuthi kungani i-side angle ingasiyi-postulate. Engifuna ukukwenza kulo mboniso ukubuka lokhu kabanzi, futhi ayibizwa nge-angle side ngesizathu esisobala ngoba lokhu bhalwa kwayo kuzohlekisa abantu eklasini le-geometry. Ngiyacabanga sifuni abantu bahleke uma senza izibalo. Manje-ke asicabange i-triangle lena, asithi ngine-triangle ebukeka kanje. Ngizama ukudweba kahle. Triangle yethu ibukeka kanjena. Asithi sithole enye le triangle sithi ibukeka kanje. Ngicabanga lena ingcono. Asithi sithole enye i-triangle enohlangothi olu-congruent kulolu, bese eceleni kwalo sibe naleli, bese lohlangothi olunye lwe-angle, bese nale enye i-triangle ine-angle e-congruent. Lana kuba ilohlangothi lolu olu-congruent, bese-ke kuba yi-angle, mhlampe sithi angle yakhona ngiyibhale ngombala ohlukile. Mhlampe sithi i-angle yakhona izoba khona lana, le yi-angle, bese-ke lena lolunye uhlangothi ngesazi lona ukuthi lizoba nani ngoba ayikho i-angle lapho. Bese-ke lena iyingxenye ye-side angle. Manje sazi kanjani ukuthi lokhu ngokwako kubonisa i-congruence? Kumele sibonise ukuthi lokhu kuchaza ama-triangle amabini. Ungacabanga lokhu, asithi siyazi ukuthi i-triangle enye inale angle lena e-yellow, okusho ukuthi lohlangothi olu-blue kuzomele lubukeke njengento enjena. Kuzomele lubukeke njengale ndlela lena. Esenze ngayo lana lohlangothi lolu olunye oluhlaza oluphansi lona asazi lutho ngalo, zange sisho ukuthi lu-congruent lona. Kokuthi uma besishilo besoba ne-side. Manje-ke siyazi ukuthi le side i-congruent nalena i-congruent. Manje lohlangothi lolu olu-green ngizoludweba ngamachashaza kanjena njengoba sengiludwebile lana. Lungaba yinoma ibuphi ubude, asazi ubude balo. Manje le magenta lena, le magenta side, lohlangothi lolu lo-magenta iyiphi i-angle, kodwa-ke kumele kufake kulohlangothi lolu. Manje kungenzeka ukuthi lama triangle lawa a-congruent, mhlambe le side leli li-congruent naleli iside. Kepha-ke lena isizathu sokuthi singasho ukuthi lokhu kuyi-side ukuthi ungaphinde futhi ube nohlangothi olufana nalolu. Lokhu-ke lokhu sizokubiza ngokuthi kuzoba yinto e-ambiguous lena, akusiyona, ingekho postulate, ingakho i-side angle ingekho postulate ngoba i-ambiguous. Ayikuniki umniningwane owanele ukuthi lama triangle lawa ayafana noma lama triangle lawa anokulinganiswa okulinganayo. Manje-ke kunama special cases lana. Manje kule sigameko lesi i-angle ku-SSA yethu, le angle bokuyi-acute angle lena, nalena nayo iyi-acute angle lena kulohlangothi lolu. Bese-ke lana ungaba ne-obtuse angle lana kulolunye uhlangothi.
Khumbula i-obtuse angle isho ukuthi ngaphezulu kuka-90 degrees, i-acute angle yona isho ukuthi kungaphansi kuka-90 degrees. Ngakho-ke usangaba nayo i-obtuse angle, yingakho lokhu kuyi-option. Manje-ke i-option yokuqala lana ukuthi unama-acute angles amabini, nalena ingaba i-acute angle kanye nalena engapha. Bese-ke lana lokuvuleka loku sithi i-obtuse angle, loku okulana le angle lena siyibize ngokuthi i-obtuse angle ngoba yona izoba ingaphezu kuka-90 degrees. Bese-ke lana ngeke ube nama-angle angaphezu kuka-90 degrees amabini ku-triangle eyodwa. Angeke kwenzeke lokho uma enye i-triangle ebukeka kanje, bese uma bengizokutshela ukuthi le angle lena bukeka kanjena, bese ngitshela ukuthi lena yi-obtuse angle, lena triangle lena ibizwa ngokuthi i-obtuse angle ngoba uyayibona ukuthi ivuleke kakhulu, futhi-ke nayo iyi-side angle lena ngoba ine-angle eyodwa. Bese ngingathi nginenye lana uhlangothi lolu luzoba congruent nakolunye uhlangothi kanye naloluyana uhlangothi, bese singathi nginenye i-triangle lana ezoba congruent, ngidwebe lana ezoba congruent kuyo. Bese lana kuzoba nale angle lena, bese-ke kuba nolunye uhlangothi, sithi sinohlangothi lana lolu oluphansi, loluyana oluphansi okungashiwongo lutho ngalo uhlangothi. Bese-ke siba nalo hlangothi lolu oluphinki, lolu olungapha. Kumele lo hlangothi lolu lulingane naloluyana olupink, kube uhlangothi olulinganayo ngoba sithe lu-congruent. Ngakho-ke kumele lulingane lolo hlangothi lolu olupink. Bese siba naleli futhi olunye uhlangothi lolu siludwebe ngoku-orange, sibe nalo hlangothi lolu. Bese-ke lana ungaliqala kuphi-ke lolu hlangothi olu-orange ukuthi uyaludweba? Sithi ungaliqala lana. Indlela eyodwa yokuthi ube ne-triangle lana ukuthi usuke laphayana kule point eli-orange, uyivale kanjena uyofika laphayana uyofika lapha kulo mugqa lona o-green. Mase ufikile-ke kulo mugqa lona o-green, uyabona-ke isibukeka njengaleya triangle le engapha esandleni sokunxele, kodwa-ke nayo iyi-obtuse angle ngoba ivuleke ngokufana futhi ine-angle efanayo. I-angle yakhona yile emele u-A wale SSS. Ngakho-ke nale SSS lena ngeke isebenze, ingakho si crosser kanjena, ngeke isebenze, ayikho lana. Angeke usebenzise lo mbono lona ukuthi u-SSA u-postulate ngoba lezi zombini angeke uzazi kahle. Ukuze uthi le ingasebenza ukuthi kumele ube nomniningwane ogcwele ngalokho. Asithi-ke lana uma une-90 degree, asithi uma une-90 degree angle kanje lana, bese-ke uba nalo hlangothi lolu olulana, ube nohlangothi olunjena, uyabona. Bese-ke laphayana kumele ube nalo lolunye futhi uhlangothi oluzohamba laphayana phakathi, oluzovala laphayana, uhlangothi lolu oluzobukana nale 90 degree le, noma oluzoba opposite nale 90 degree angle lena. Le hlangothi lolu chaza ukuthi nalo luzoba congruent, angithi. Bese-ke lo hlangothi lolu lubizwa nge-hypotenuse. Ngakho-ke ngenye indlela bayibhala kanjena, bayibhala njenge-right angle side hypotenuse. Lento lena ibhalwa njenge-right angle side hypotenuse esikhundleni sokuthi ibhalwe ngokuthi i-angle side, ibhalwa njenge-right angle side hypotenuse. Iyona enye indlela ebhalwa ngayo lena. Ungamangali uma ubona into ebhale kanjena, lokhu
lokhu kuyafana no side angle, ukuthi njena enye indlela engconywana lena yokuyibeka ukuyibhala ukuthi ingayibizi ngaleya ndlela lena bengishilo ukuthi leyo ingahlekisa. Kodwa ke lana uma ku-Pythagoras theorem unohlangothi ababini uyakwazi ukuthola ihlangothi lolu lwesithathu nge-Pythagoras theorem. Ngakho-ke lena-ke iyona le triangle lena uma isinama-side amathathu alinganayo, loyo kuzoba yi-side side. Bengifuna nje ukubonisa lokhu, kodwa-ke ngeke usebenzise i-side angle side ngaphandle komniningwano ogcwele. Masibonane komunye